Што, не чакалі? І не спадзяваліся, і марыць баяліся? А я такая. З'яўляюся нечакана і там, дзе дапамога моя патрэбная. Вольга, не-не-не, не ўставай. Зараз табе абавязкова трэба прытрымлівацца пасцельнага рэжыму. Не забывайся больш піць цёплай гарбаты. І хутчэй папраўляйся. Кірыл, а ты пра што задумаўся? Зараз табе зусім не да новых хітоў, Кірыл. Насачыняешся яшчэ. Надышоў час, калі не 7 нот, а падручнікі і бібліятэкі, твае лепшыя сябры, чакаюць цябе са справаздачай пра выдатна вытрыманыя экзамены. А за мяне не хвалюйцеся. Адказная, сур'ёзная, абавязковая, надзейная, таленавітая – гэта ўсё я. Не падвяду. І з пастаўленай задачай спраўлюся з найвышэйшай адзнакай. Ну што, усе гатовыя? Тады я пачынаю. У студыі Анжаліка Пушнова. У эфіры нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Перадайце мне, калі ласка, вунь той канверт. Дзякуй. Папрашу не закідваць экраны ўсім, што трапіць пад руку. Тэлевізары тут зусім ні пры чым. А я, дык тым болей ні пры чым. Я ўсяго толькі сціплы рэтранслятар вашых жаданняў. А правільней казаць, не жаданняў. Слухайце і глядзіце, каго вы на абочыне хіт-параднай гісторыі выставілі. Надзея Мікуліч, да пабачэння. Не пашанцавала гэтым разам і Настасі Бікбаевай. Яшчэ сонца не ўзышло, маё лічка расцвіло. Сергею Славянскаму таксама ёсць да чаго імкнуцца. Летом встречается, лето у зимы пытается. Гурт Дразды. І у вас нешта пайшло не так. Поедем домой, голубочек мой, поедем домой. Неруш? Неверагодна, але факт. Неруш па-за гульнёй. Усё, хопіць пра непрыемнае. Мне увогуле дрэнна становіцца, калі я падобнае агучваю. Усё ж такі мая жыццёвая місія – радасць дарыць. Таму з задавальненнем займуся звыклай для сябе справай. Такім чынам, я прадстаўляю новых чальцоў хіт-параднай каманды. Вы маім выбарам захапляецеся і за навічкоў галасуеце. І хай не стоміцца ваша рука націскаць кнопку ўводу на камп'ютарнай мышцы для прозвішчаў новабранцаў. Мужа в армию провожала жена на вокзал. Попрощался он с женой верною и такие слова ей сказал: ухожу на фронт драться с немцами и страну и тебя защищать. А ты будь моей женой верною и старайся почаще писать. А вот уж год война и другой война, надоело жене мужа ждать. А стала нервничать и манерничать, с лейтенантами стала гулять. А вот один разок как-то вечером
вечером лейтенанта пошла провожать. Засмутилась дочка Алочка и решила отцу написать. Здравствуй, папочка. Пишет Алочка, мама стала тебя забывать. С лейтенантиком дядей Петею каждый вечер уходит гулять. Здравствуй, папочка, пишет Алочка, а еще я хочу написать, что вчерашний день мать велела мне дядю Петю отцом называть. Що вечора ходить, не дать дівчини, як дає їх хати, стукне у окенца, кап не чула маті. Не дать дівчини, як дає їх хати, стукне у окенца, кап не чула маті. Двери открывала, ох, тяжело вздыхала, двери закрывала, плакала, рыдала. Ты не плачь, девчина, вот моя причина, как ты розумала, то не открывала. Ты не плачь, девчина, вот моя причина, хлопца молодого на ночь не пускала. Сонікавий місяць, понад лісом ходять хлопець та дівчини, що вечора ходять. Не дать дівчини, як дає їх хати, стукне у окенца, кап не чула маті. Не дать дівчини, як дає їх хати, стукне у окенца, кап не чула маті. У зеленым лузе на шоковой траве ходили, гуляли пара голубей. Ходили, гуляли пара голубей. Откуда налетел охотник полей, разбил, разлучил пару голубей. Разбил, разлучил пару голубей. Ой, ходили пара голубей. Голуба забив, голубку зловив, узяв
Откуль налетела семь пар голубей? Иди выбирай, который милей. Иди выбирай, который милей. Горьки не ходила, не выбирала, не знайшла такого, кого любила. Не знайшла такого, кого любила. Ой, ходили пара голубей. А дайте мне, дайте земчарок горелки. А дайте мне, дайте земчарок горелки. Одну чарку дайте, каб я посмелела. Одну чарку дайте. Другую чарку дайте, каб повеселела. Другую чарку дайте. Третью чарку дайте, каб я поспевала. Третью чарку дайте. На досвідку права, на камінку клава, задай же мне, Боже, кого я думала. На досвідку прала, на камінку клала. Да дай же мне, Боже, кого я думала. Да дай же мне, Боже, кого я думала. Я себе думала, хлопця молодого, а мяне отдали за деда старога. А мяне отдали за деда старога. Поможи мне, Боже, возьми деда душу. Ой-ой, поможи мне, Боже, ой-ой, возьми деда душу. Ай-яй-яй. Ну, што скажаце пасля ўбачанага пачутага? Хаця што тут гаварыць? Тут справу рабіць трэба. Дык зрабіце ж выдатным спевакам з іх класнымі музычнымі нумарамі прыемнае. І будзе ўсім шчасце. Ну а зараз пра тое, дзеля чаго, уласна кажучы, я тут з'явілася. Задавальненнем абвяшчаю тых, чые насычаныя энергіяй, харызмай, прыязнасцю і ўпэўненасцю стрэлы на бягучым тыдні трапілі ў самы яблычак. У вашыя трапяткія, гарачыя сэрцы. Такім чынам, ваша цудоўная дзясятка. Першае з канца месца. Заняць яго запрашаем гурт «Аура». Паволі лёсу гурт тыдзень таму апынуўся ў ліку ўнесеных у ліст прапаноў для галасавання і здолеў адваяваць сабе месца пад нашым хіт-парадным сонцам. 10-е месца. «Аура». І гэта бясспрэчны прарыў. Я
Старцева. Хто-небудь бачив Яну Старцеву? Ей, прихильники, губляєте Яну, губляєте. У нашій справі нават дзённае расслабление може до сур'ёзных наступстваў прывесці. І вось вам доказ. Вашымі ненамаганнямі Яна на 9-е месца скацілася. Ці не здаецца вам, што становішча выпраўляць трэба, прычым неадкладна? Дык за справу! А зараз на наш імправізаваны п'едэстал я выклікаю гурт «Пава». Займай, Пава, ужо звыклую для цябе прыступку. Таленавітыя, шчырыя, прыгожыя. І што? І нічога. Як былі на 8-й прыступцы, так і засталіся на ёй. Ау, фанаты! Святы скончыліся. Прымайцеся ўжо за работу на карысць класнай каманды. Все пов'яло, а де травка зеленей. Ніхто мене не жалеє.
пожалее, приди, милый, пожалей. Пожалей быть тебе мила. Да не думаю я врать. Через месяц, через другие собираюсь покидать. Через месяц, через другие собираюсь покидать. Свежая новина. Міністр антиманапольнага рэгулявання і гандлю Уладзімір Калтовіч у навагоднюю ноч выклаў у адной з сацыяльных сетак свой фотаздымак у вышыванцы. Дарагія сябры, з Новым годам вас! Самага добрага і светлага ў жыцці, напісаў ён. Вось гэта сіла песні, вось гэта абаянне Кейсі. Сёння яна, дарэчы, 7-я. Але пасля такіх навін, безумоўна, заслугоўвае большага. Вечорами золотом аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Let's go, let's go!
Зараз я помаўчу. Хоць мне і складана гэта зрабіць. І ўсё ж паспрабую, таму што калі спяваюць мэтры, бяспёрыя птушаняты павінны маўчаць і слухаць. Слухаць і вучыцца. А задачу прыхільнікаў, калі нехта раптам забыўся, усё ж нагадаю: галасаваць, галасаваць і яшчэ раз галасаваць. Гэтым разам за Александра Патліса. Ён 6. Заходить в окна, поглядає, павлюк на ганулю скоса позирає. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Як тається тера, що летать не хоче, гэтак моє серце за тобой лякоче. Як я колеса, что летать без мази, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Як я колеса, что летать без мази, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок же высок, як лопать на печи, а ты мне все кажешь, что я не до речи. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ой, добра, што з 5-го месца нікога зганяць не трэба. Не люблю я гэтага. Аксана Вечар, Кірыл Ермакоў, Максім Осіпаў. Тыдзень таму вам вызначылі 5-ю прыступку. Вось на ёй і заставайцеся. Што? Нізкавата будзе? А з падобнымі прэтэнзіямі не да мяне, а да сваіх фанатаў. З імі і разбірайцеся. А моя справа маленькая – аб'явіць, што неразлучная троіца па выніках чарговага галасавання ў самай сярэдзіне рэйтынгу. Не спалося, моладі, не драмалася, приснилася моладі, милая рука, приснилася моладі, милая рука, прочнулася молода, милая нема, прочнулася молода, милая нема.
4 месца. Прыступка, згадзіцеся, высокая. Далёка не кожны здольны на яе забрацца. Але калі параўнаць яе з ранейшым узыходжаннем амаль на самы пік і дастаткова спакойным там пребыванні, то тут відавочны рэгрэс. І я не магу дапусціць, каб наша Волечка Сацюк засмучалася. Так што больш актыўнасці, сябры. Галасуем за Вольгу Сацюк, якая на гэтым тыдні усяго толькі 4. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див на сяло, кив мір на яго, я на любка яго, я на любить яго, я на пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див на сяло, кив мір на яго, я на любка яго, я на любить яго, я на пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять, яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див на сяло, кив мір на яго, я на любка яго, я на любить яго, я на пойде замуж за яго. Я на любка, я на пойде замуж за яго. Пераходзім да групы ў жоўтых майках лідараў. І пачнем з замыкаючага удачлівай тройкі. Віталь Пракаповіч, гэта ты! Паказвай, хваліся перад прыхільнікамі бронзавым медалём і ў падыходзячы момант шапні, што хопіць табе ўжо медалёў такой вартасці, што ўжо можна і з больш высакародных металаў узнагароды атрымліваць. Свети місяченьку, я перейду річку. Свети місяченьку, я перейду річку. До дівчини на всю ничку. Свети місяченьку, я перейду річку. До дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу.
набила, ні набила мати. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети лисаченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Валентина Альшанская. Вось хто можа пахваліцца ад данной арміі паклоннікаў. Вось у каго падтрымка дык падтрымка. Не іначай Валентина нейкія заклінанні ведае, як не проста на свой бок гледачоў пераманіць, а што зрабіць трэба, каб на іншы бок перабегчы у іх і думкі не ўзнікала. Валентина Альшанская. Другое месца. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да и полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. А я молоденька, миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла две, а на третью ночку пришла на заре. А на третью ночку пришла на заре. Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска поехал, я на себе другую, лепшую знайшов. Я на себе другую, лепшую знайшов. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Першае месца. О, гэта салодкае словазлучэнне. Першае месца. І ўзыходзяць на яго. Хаця чаму ўзыходзяць? Можа, узыходзіць? У нясцерпным чаканні галоўнага выніку тыдня узгадаем дзявятку лепшых. 10-е месца. Гурт «Аура». Яна Старцева, 9-й радок.
Гурт Пава, 8. Вечерами золотом Кейсі сёння 7. вышивала девчина вышиванку. На 6 месцы Александр Патлис. Сердце за тобой лягуча, які колеса, что летать в пластмассе. Я до тяги прилип, як свиня до грязі. Оксана Вечер, Кирилл Ермаков, Максим Осипов у рейтингу 5. Выпала горлица лебеду, Вольга Сатюк, 4. посылала горлика по воду. Диб-диб на село. 3 место Виталь Прокопович. Свети місяченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. Люди говорят, Серебро у Валентины Ольшанской. что люди говорят, то я не боюсь. И вось яна, самая жаданая прыступка. Першая. Пад бурныя апладысменты, якія пераходзяць у авацыі, чарговыя залатыя медалі уручаюцца Лесе Кодуш і Славе Нагорнаму. Віншуем! Летел ворон молоденький, террас зелен сад, а в тем саде размовляли девка и казак. Ти не выйдешь, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька тому казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад, а ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло сонце за ваконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за ваконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку. Зайшло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3belарус.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень!